uNkulunkulu nami unyaka wonke suke uqaliwe engathi inhliziyo yami angikaze ngibone unyaka oyizima ngalolu hlobo lalo nyaka empilweni yami. Ngizengabheka nje ngizona sebusuku ngilele ngithi na unyaka obamba kusukela ngoJanuwari kuze kuzofika uDisemba nje. Ngaze ngabheka ukuthi awunisho ukhona ongishintile ngikaze ngibe nobuhlungu okusuke okwenzeke kunyaka. Siyabonga kakhulu abazalwane kakhulu abazali uNkulunkulu asibusise ngabo okuyaye ukuthi uma ngabe ukhala besheshe bezwele. Ngiyabheka ukuthi noma ngilalela emphakathini ukuthi hayi siyabahlupha khona kodwa abaphila amandla uNkulunkulu batha amahlombe amakhulu uKristwane. Ngeke ngabheka nje unyaka wokuqala ngibe nginabantwana obeyoqala le-Edwards University enginkinga kusaba nenkinga ngendlela ebexakile. Ngabheka ngisho ngimphelekezela ngimshiya ngokuthi hayi kunzima kulo mzuzu nginabanye abalele usuku ababeka 93 so bengenawo amabhasi sisuka ngilwa ngalona ngalapha nangalaba bengibalwela amabhasi engibonga kakhulu ukuthi eminyakeni yonke ngilwile ngivele ukuthi bewathole bengawatholi kodwa kulo nyaka ngikhulu nje iqiniso ukuthi ngendlela esasihambe ngayo ngoba ngangitholele esibhedlela eMagogo kusho ukuthi nalokho sekusishaya ukuthi kuthiwa sihambe sola izinto sihambe sola izinto sibuye nazo bazofika lapha sebesitshela ukuthi naye asihambe siyomenzela ibhasi ngale besesibuya semthatheni i-passport ngihamba sizomenzela hayi ngibona ukuthi ayingola kuyangishubela sekulile kakhulu sebenzima sesenze konke lethi singabona ukuthi ayingola ngakamba mangake lapho ngaqala phansi ngayiphansi ngilala ngaphansi kwaloyo labangeli ngishubela kakhulu shuthi ngabesale ngaqamba ngayiphansi ngawutshela ukuthi nginomntwana ongamzalela ekhaya manje nginkinga yokuthi basayitholi ayibangibongisela bahamba beseyana lawa mangabe semanusile bazalwane nje umfundisi indlela aze alithola ngayo ngoba yena bese bekunolendlela bese bemthole ngayithola nelinye iphoyisa belitshela ukuthi lizokwazi ukuthi masikhokha imali engaka bekwazi ukwenza sengibona ukuthi hayi kunokuthi ngikhokha imali ekubeni bezonyalazi ngizohlala nginolendeza isikhathi sami sonke so ngabona iplani yokuthi ngitshali ngakutholela ekhaya kwayona ndlela yami ngigcina ibisizile isisebenzele ukuthi alithole bawathola ngathela bawathole konke kulonyaka. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi uNkulunkulu akalenzi iphutha kube nzima ngendlela emangasayo ngibonga ukuzama nomswane kodwa-ke aliyahlupha leshini bazalwane uyakhona ukuthi uma kukhona into etheni akhulume ngohlobo lokuthi uyalimala ngokumali suke ngahlangani naye kodwa yena usuke efisa ukuthi uma etshelile lokhu osuke kufanele etshele khona uyathatha noma uthathe kodwa nje atshele nje ngofana afisa ukutshela kuphela kodwa-ke siyabonga ngiyabonga kakhulu ebandashini ukuthi umncane njalo kodwa uyakwazi ukusinika lokho sokumayibona ukuthi khona lapho ngezikhona kahle agcine ethinda ngani yani ukuthi hayibo khona engasakhoni kahle bese uyabuya egelini. Ngiyabonga bazalwane akulula ukuthi ngingakusho ubufakazi bonke nangobunzima bonke ngeke ngikwazi ukusho bazalwane njengoba ngilana ngifisa ngizobonga uNkulunkulu ukuthi enyakeni wonke obuhlungu nzima ngibonga ukuthi kuze kuzofika namhlanje bengazi bazalwane ukuthi empilweni yami ngingavulelwa umuntu ezofika esibhedlela ngoba ngakhumuthela ngaleso sikhathi sengibathinta abazalwane ngosuku esibhedlela ngakade ngikhona la ekhonveni angiyena umuntu okhonza ukuxoxa noma ukusho izinto kodwa sengifikile lana kwenzeka konke babehambise eklinikhi ngiphuma ngihamba sebembizele i-ambulensi ezofika esibhedlela hayi sengibona ukuthi hayi lokhu ngisho ngiyabathinta abazali besikhulekise ebusuku nasemini beyinikele emkhulekweni ngalolokhu uhlobo beyidedele nje thina uNkulunkulu wakwenza umsebenzi wabuya wezekhaya kunzima bengaze kube umuntu ofana nalokuyana engayazi efana naleyana yabo ngiyakhumbula ngosuku engaqala ukunaka ngalo sengigqokile emsebenzini angiyeni ukunaka sengiphuma ngemsebenzini sengigqokile ngithi siphama sami semsebenzini ngizwe ukukhala kakhulu la
ngithunga ngishaye uvalo iyona nto yangenza nganaka ngishaye uvalo bese ngithathe ngizogcina ekamereni kwenzakalani manje ngafika ekamereni lakhe hhayi asakhulumeki manje ngibiza ngizakhulumeki akazophansi isandla ngifike ngimbambe ngikhululeke naye ngalolu hlobo lokuthi ngalelo langa ngimbone engathi uyabuya ngikhule futhi nakhona futhi ngihambe ngimshiye mase ngibona inhliziyo uma kanjena ucabanga ukuthi wenza into enhle ayi ngithatha ucingo ufuna umphathane nabantu behlupha emsebenzini ngathi ngisho kanjalo wabesana ukuthi ayikhululeka ngahlala uzothi ngolwesihlanu ngolwesihlanu lakhona sabe sesiya ebusuku sesiya la eklinikhi saze sabuye ekuseni khona mina khona ngangibuleke into enganyazi nje yonke into nje phakathi sengenza nje noma yini nje ukuthi angangasakhula abangunendaba khona akuyona ezinye impilo engiyijwayele mhlawumbe engingajwayele ukuthi noma kunzima ngikwazi ukubekezelela khona nje bazabane ngizobonga uNkulunkulu ukuthi nathi uyawasinikeza indawo yokuthi sifune ukukhululeka mhlawumbe ngendlela yokuthi uNkulunkulu akwazi ukusiza nabazali esithi masibathinta bekwazi ukuthi besithwale ngibonga nje bazali uNkulunkulu akhulula indlela yonke ayibangalula namanje kodwa ngibonga kakhulu umntwana esiphambisile uye wenza kahle ngohlobo olumangasakho ngishilo umama uye wenza kahle ngohlobo olumangasakho wayaplayela kwempela bayahola ukumela abazalwane amina abantwana bangena esikoleni bathi ey'fundweni azenza ngapha bazomthatha egcineni bamthatha bathi uzosebenza lapho nasesikoleni ziningi izinto awulise ngazo esikoleni ziningi izinto abayinikeze yena ukuthi ziphethwe yini esikoleni yena yedwa esikoleni sisonke so ngiyambaza abazalwane kakhulu uNkulunkulu ekutheni inkululeko esiyenza lana esithwala ngayo sisemakhaya singazi thina sikwenzeka izinto ey'mangalisayo ngiyambonga uNkulunkulu ngeJesu Kristu inkosi